Sya kento Ronaldo ha kinong Christian namar kajimbumla banlekai bah jum'u Persya ya ka al itifak na sngo ban ai kublai ya phi ki prolog ki baju sngo tenat ban sngap ya ki kubor sport ha kanika channel bat yol ese tan apa jum phi ki berang spoi tumai sngo ba sa share sa like bat sa subscribe ka jing lekai ha ka Saudi Pro League ha padeng ka Al Nassr Persya ya ka al itifak ka jing lekai ha ka kelak ke banikong ka Al Nassr tang hapo ka khadar minit kalayo ban pedang ya karet-kat lingba ukul kipar kumta ka Al Nassr kalhapan dekai no tang sipo ngut ki players kadba ka Al Itifak kalayo ban tep ya ar telikikul ha ka minit ke balai kuai bat ka minit ke basau pusan los lai indrei habas dangpat kecelikai ha kelak ke baar lingba ka Jimmy no jong Ronaldo hapo madan ka Al Nassr kalayo bukur ya kenam job da kabalayo penpai haduk lai teliki kul lingba usa dio mane ha ka minit ke bahnyau pusau bat kendai pro plus uwe bat u al amri ha ka minit ke bahnyau punyau ha lor kane kajilekai kala penlong yakinong Christian jong ka klub Al Nassr bakin bitar ya Ronaldo bat kita ongru ba Ronaldo udai upeliar ubala teman uladan kam ba unsyongno bat mi bujuli pada kiwei ki player namar kilai i bah kajelekai ke baningkong haba Ronaldo udang ton hapo madan ka Al Nassr kala chatep hadu argul Henry haka kala ka baar tot enda Ronaldo ulami no napo madan bat ka Al Nassr kala ya ban kenlim no ya ka Al Itifak dalai la argul yo kur Bruno Fernandes ya ka individual trophy ka PFA Player of the Year de hooj perlok kompetitif ba une urang elekai midfielder jong ka klub Manchester United kum juru hakari Portugal ulala ban lekai ba ha kane ka samoy ka balak dep ulayo ban penurlong hadu kendai teliki gol bat artway teliki assist ha ka English Premier League ulala aru ban lekai ba hadu kata-kata ulayo ya kanam kum u Premier League Player of the Season ka Football Writer Footballer of the Year bat ka Football Player of the Year u Bruno Fernandes ula kelalong urang yelekai upaar nagari Portugal banyak khur ya kanika trofi ka PFA Player of the Year hadin jong u Ronaldo teparlok tangkatne kublai sipun